kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Napanunod ko laang lakay. Tanya, bakit? Anya nga tano mangirwar tamat itilugan ta. Ay no, nanginatilugan, bakit? Kasapulan tayo matlaang ngamin tilugan. Tapno adda pag-service tayo ano kastang ag-purchase sak itilako. No adda check-up ni nanang. Ken no adda papanan tayo. Mayat mutkit ding agpaiso no dalugan. Pampanunutak laang no pangalaan tayo iti pagbayad. Addamat urnong tayo lakay. Kisayan tayo pay laang dayjay Ang mga noon mabati pagpuunan, bakit? Umdas dayjayan lakay. Agkita kakit di, takasapulan tayo mo ilaang ti service. Sigurado ka Wen, lakay. Pilyam laang ti umanayan ti budget tayo Iti kasta, saan tayo nga agparikot no panagbabayaden? Okay, kasta taramidag, bakit? Anyat ko dam Nadya, gumatang kayo itilugan. Wala nang, adda kwartayo aya. Ay nawaw, adamat urnong mi ananang, oray kaskasano. Saan nga gastos laang no gumatang kayo itilugan yaw? Gastos ngam ano san tayo tamausar matilugan agatangan tayo nanang. Nang runa no kastang adda emergency. Madadagan akla nga may nanakaw. Amangan no maibus meten ti urnong yaw. Awan pagdanagan nyo nanang. Tapilyan mi tilugan akabailan tayo abayadan. No kurang ti kwartayaw, ibagayo laeng, tainayon ko ti kakaiso na akwartak. Ay saan kwartayo dayta. No mabalin kat saan mi ako dyan, ta para kada kayo mo dayta. Nanang, adapay kwartami, awan pagdanagan nyo. Saan kami amang irwar itilugan, no awan kwartami. Sika maggayam tinagbantay iti istoryo ita, Nana Risa. Italaeng nakaong, busy ngamin ni Nadya. Kasta ka de? Anya ngamin ti umay mo gatangan nakaong. Mantika, Nana. Anya ti kayat mo, per kilo, wuno tay nakabutay. Dayta nakabuti latan, Nana. 70 pesos ti maysa. May salaang, Nana. Ay wanggayam, lugan nyo dayta, Nana. Lugan ti anak ken manugang ko Ay nawaw, lugan nyo matlaangan Ada magaya man serbisyo. Pang-emergency ka no, kunamo dagiti agasawa. Ay wan, kumusta magaya man tirik-rik na anyo, Nana? Babaan iti asi ti apo, adamo nagbaliwan na nakong. Pagyamanan iti apo no kasta, Nana. Agbiag kayo pa'y itinapaot, tapno ada mga awir kadagiti apo ko yo. Daytamot ti kanayon nakidawag itinamarswa. At to yung tigat-gatangam amantika nakaw. At to'y matibayad ko, Nana. Agyaman aklaunay. Umayak man, Nadya nakaw. Umay kayo, anana. Awan mo nga min kadwak ije balay, isuan na panunot ko ti umay diti balay yaw. Open mat ti balay, nana. Adda ni nanang no kasapulan nyo ti kasarsarita. Lugan nyo day, jay. Nana, lugan mi. Brand yaw? Nana, brand new day taalugan. Fully paid. Siyempre, anana. Amoy umat. Saan kami nairwam kinilakay ko iti utang. Mangantayaw, Nadya. Nakaidasara kun iti kanon tayaw. Nanang, umayan. Mangantayo pa'y nana. Ay, saanan nakaw. Nakababain makada kayaw. Umay kayo ki din. Karni ti si daan mi. Ay, wan man nga ron nakaw. Karnay ko naman.
Anya kalaki di mo Nadja. Ay nawaw, apay ka dinanang. Anya ti basol ko. Apay pinastrak mo day at Jessa dito'y balay. Pinakan mo pa'y. Adda parikot kin ni Nana Jessa, nanang. Ay naanak ko, jak kayat ti panagsasauday di apadak abakot. Nasaya at ti panagsarita yu itay, nanang. Napilitan naklaeng tapno awan may bagbagana. Pinastrak mo ngamin, iso no choice da tao Anya? No apay ngamin nga imay dito'y balay, kat saan kami mo't anasingod. Agbalin kayo ki di anasingod, nanang. Nang runa pa'y no kanayunan na ti umay dito'y balay. Ay, day tati saan to ama pasama kanak ko. Saan ko akayat agayim da ya tao. Ni, apay ka di nanang. Adda inaramid na adakas kada kayo? Awan mo't kit day. Ngem adayo tirik naken kwa na, anak ko. Mangan kamit tayo, Jessa, bakit? Imuna ako nanangan, ta nakabaybayag kamit ngamin. Siya anak pa'y amabisin lakay. Nek, adat kinkinan mo Nabsugak pa'y. Nakipanganak ngamin iti ayan danadya. Ay daw, nagpuskol mo tintirupa man na panijay. Kaya't kula kumati ag tambay. Ngam inaya banda mo anangan. Isu anak ipanganak kun karne ti sindamay. Day tatamam. Mayaki ditikas jay nakatipid tapay. Uwin angam nakababain, Mike. Sakit saan kayo mo't anasingid kinrisa nanang na. Agbalin kam to ka di anasingid lakay. Saan laang nga ita? Among kaday. Gimatang gayam danadya iti logan da. Nakita kong dayjay. Nangalaan da nga tamat iti inggatang da. At damit negosyo da, kin ada trabaho nila kay na. Kasla imposible ang makaurnong da iti dakkel agatad lakay. Amangan ki dinupod no jay issue na iday. Nga ada kinupit na akwarta iti nagtrabahuan na. Nay. Agtanang ka ba kay? No saan mo mo't nakita? Nasaysaya at no aguli magkalatan. Atap ko laang mit Day tatijak kaya't kin kakay. Managatap ka. Anya nga oras ti follow-up check-up ni nanang no bigat bakit? Alas 10 nga masapa tayo nga agrubwat. Uray alas 8 kasjay. Ang mga numatraffic tayo. Apay ka de. Kinasarita na ngamin ni Maria Itay. Numabalin ka no amakilugan. Aywan makilugan latta. Papanan na kano aya. At da ka no gatangan na sentro bakit? I-message mo man kindi. Ibagam ti oras ti rubat tayo tap na muna. Sige, i-message ko kalpasan ter aramido. Di mo liplipatan Wen lakay. Agpula sa klabi tatulungan kay tar aramidam. Saanon? Agina nakakit dimot. Amok anabanog ka iti trabaho. Makabanlog lata mo't tagtagibalay Sakit at dadag iti ubing nga sikaswam bakit? Nanang, awan pa'y ni Maria? Awan pa'y mo't nakaw. Ni, apay nga Ibagam kini Nadja taawagan na. Amangan mo't no saanan matuloy. Sayang ti oras tayo nga agururay. Ni, isumad gaya man ti sumungad nanang. Aywan. Ay na, pasensya kayo na Narisa. Manong Amil, naladawak basi. Okay laang nakong. Kunakit di saan ka matuloy. Agrubat tayo ka din? Wen, alalumugan kan. Dito'y latan abay ko ti pagtugawam. Di ka madanagan, ta saan mo't makaakar ti sakit ko. Ni, ang damot gaya man ni Maria. Sige, agrubot tayon, tawan mo't ti mauray. Agyaman ak ata inuray da. Pasensya kayon talaga. Among ka di manang, sikat ipagsasaritaan dagiti marites akalugaran tayo. Ni, apay ka no. Wen taadda ka no agwarwaras adamag manang. Ay nawaw, anya ka no manon ti isyo dagita atat tao? Managatap da nga rod manang. Ang mga nupod no kano ti isyo at tinakawam ti boss mo idi. Isuan nakagatang kayo itilugan. Anya, ay nabayagan day tanga isyo. Ken maisa, na-dismiss ti kaso, ta saan mo't asyak tinang takaw iti kwarta mapukpukaw. Amupay man dagita kalugaran manang. Asino mo't nga ta tinaggapon day ta adamag. Day tatijak mo. Basta nangagkulaang asikati tapik dagiti marites. Nga amwak laang no asino. Dama ng LC, ang mga no amuda. Isuda ti agi istorya iti waiting shed iti dayjeng aldaw.
Sino di limabas, nanang? Ni Mari Petra. Apay? Ay, kunaklakit din no ni Nana Jessa. Nay, apay ni Jessa, anak ko. Isu ka no magayam ti mangiwarwaras a nagtaod iti takaw tinaigatang iti day taalugan. Ay nawaw, adda pa maneknek na iti kasta nga ibagbagan na. Naglaing lakit din day nga agaramid iti istorya. Ag istorya iti kasta kat makipangpangan pa'y dito'y balay. Day tangarod nanang. Nagpuskol moten ti rupa day a babae. Riribok ti ipaay na iti kalugaran na. Sardingam ti mang padpadakas sin Nadia bakay. Mangpadpadakas. Di ka agindi di amaw. Tamok asi ka ti naggapuan ti agwarwala sa damag. Nadakamat mo kanyak ti suspitsam kontra ken ni Nadia kalugaran tayo kay. Ay nawaw, anya adamag day taaya. Ti damag, ang nagtaod iti takaw ti ingatang day ti luganda. Nay, siya na po day ta. Wain, pagat atapak day di a babae. Ngamawan insawsawang ko akas talakay. Taglibak ka pa'y laang nga, Meg. Wala, tain ulbud mo ti kasta nga ibagbagada. Apay an nairaman na manan bita. Ti kumarim amis mo tinang ibaga asi ka tinaggapuan ti chismes. Anya, Agpaiso tinangag mo. Ti mismo agayem mo tinang ibaga asi ka tinaggapuan ti chismes. asino ako maray? Ibagam tinagan na, taaduda mo't ako maray. Awanin maramidam tauray ni Nadia kit amo na asi ka ti mastermind. No kasta, nakasaritam ni Nadia. Wain, kit kastaunay ti asar nakin ka. Anya, At tanang ka ba kahit tanadagsan ti kasta nga akusasyon mo? No idarumda ka, anya ngay tilaban mo. At ka din nila kay mo, Nadia. Mangmangan tata. Adda masapol yo. Itare tayo man ni bakit to di ospital na kong. Ay nawaw. Naan-ano ni Nana Jessa, tata? Manungal daw asan anang nangan. Isarwa na mo't ngamintikan kanin na. Ang mga no adakin na naan na ikontra iti tiyan na, tata. Hindi tatidyak amaw. Madanagan ak may tagkakapsutan. Sapay adayo ti ospital. Takasaritak nila kay ko, tausaran tayo pa'y laang tilugan, tata. Unman na kaw. Ang mga nlo niya ti mapasama kita asawak. Api nga italaang nga imbagayo, tata. Ti amok akit agim bagpay. Ngamnay. Kastoy mo't ti napasamak. Agsagana kayo, taibagakin nila kay ko. Dagasan na kayo ijay balayo, tata. Egyaman aklaunay na kong. Imanehom tilugan lakay. Anya ti may imbaga ni Tata Gardo aya. Itarayo ka no ije ospital ni Nana Jessa. Ah, apa yan? Nan-ano ni Nana Jessa? Agkakapsot ka no lakay. Saan anang nangan iti manungaal daw? Nay, apa yung ngayon nga ta? Day tati saan tayo nga amo. Sige, agrubatak nga rudan bakit? Ang mga no emergency mo tunday ta. Mapan ka ije balay da ah. Wan bakit? Ano sam nga itaray iti kaasit gan nga ospital? Kaasimot je bakit? Sukatak ti medyas mo bakit? ay, asino ti mangitaray kanyak iti ospital. Ni Amel bakit? Ni Abel nga asawa ni Nadia. Wain. Apay nga isupay lang, may tiki na saritam. Win ata isuda mo't laing ti amok nga dalugan na. Anya matin gardaw. Saan nga ron ang mabalin ti tricycle ijay bakit? Pangasim, tay babam ti pride mo. Madila nga rudin tirik nam. Ay, una ya. Mapit laing. Sukatak ti medyas mo ko na. Kita kalaangan iti sa bali lakay. Ay, sus, ibabam ka di ti pride mo no kayat mo pa'y ti agbyag ko nakbanin. Kumusta ni Nana Jessa, manang? As-asikasuan ka no dagiti doktor. Ay, kaasimot. Wan nga ron, saan ka no anang nangan iti manungaal daw? Ang mga no adakin na ana ikontra iti tiyan na. Day tati saan tay nga amo. Urayan tayo ano anya ti ibaga dagiti doktor. Nilakay mo nga'y. Adapay laang ijay. Agawid to ka no ma-admit ni Nana Jessa. Naimbaglaangan at ada tilugan yung. Wan nga ron. No kasto yung ada emergency kat dakkel akatulungan tilugan. Agpay sula unay ta na ibagam ading. Saan mo't ngamin amabalin ti tricycle ijay.
Barang agbain ni Nana Jessa iti kastaan na pasamak kang kuana. Kat sardangan na matintimang padpadakas kang ka. Wen ano makarik na iti konsensya? No saan ngay? No saan? Talaga siguro ana itulangan ti ugali na akas jay. Ay, Nay, itay pa'y adi ka makaid na bakit? Apay ka di aya. nasakit ti ulok amang pampanunot iti inaramid mo lakay. Anya manin ti basol ko. No apay mo't adanadya pay laang tinagpatulungam iti dayjeng aldaw Di mo't imbagakin ka nga isuda mo't laing ti amok nga dalugan na. Nagadua ka lugaran kita. Ay nawaw. Ado nga agpaisaw. Ngam amom nga raw, no manugot da amang itulod kan ka di ospital. Siyak pa'y din tinakautang kadakwada. Ag-move on ka man nga minan bakit? Narigat nga ro ti ag-move on. Kasla pimpi man da tao iti kasdi nga inaramid mo. Agsarding kan. No sa anak ang nagpatulong ka dakwada. Ang mga noawan ka itan. Anya, Iso nga agsarding ka kading. Guilty ka lang nga ming. Tadabasol mo ka dakwada iso aday ta. Nangato ti pride mo. Kitsi ka lang aro din ti tinulungan da. Ay nawaw. Nakarwar kayo mat gaya man Nana Jessa. idi pa'y lunays. Kumusta ngay tirik nayo? Nasaya at mutan. Ada ibagam. Awan matkit di. Naranaan kay lang amin alimabas. Agpatuloy ang arudan. Ada pa'y ngamin lakad ko itakay. Maala, agan anad kayo Nana. Ay nawaw, nakita nakpay laang bay. Anya timbagan ni Nana Jessa ken ka bakit? Awan lakay. Nakita ka nagsarita kayo itay kahit? Kinumustak laang tanakarwar mat gaya man. Sana nagsuri ken ka? Uno nagyaman iti panang itulod ko ken kuana iti ospital? Saan mat lakay? Ay nawaw, apay ngay. Nga madlaw ko ang mababain launay kanya. Madlaw iti garaw na ken panagsasauna. Di na pa'y kabailan ti kumita kanya, kabayatan ti panagsarsarita mi. Makunkonsensya siguro Sapay kumaata nakaamiris nga agpaiso. Nagadukat ti istorya na kontra kanya. Wan nga rod bakit? Ura awan pamanagnak na kat istoryaan na latta. Ay na, adda talaga dagiti kakasta at tao lakay. No pa'y kasta, tulungan tayo latta. Kaasi damot. Nakabaybayag kamutan, Jessa. Wena, ta iti siya bali adalan tinagnaak. Ay nawaw. Apay mate. Gapaw ta mabainak alumabas iti ayanda nadya. Amangan numakita nak alumabas, kat kasarita nak tumanan. Anya? Kinasarita na ngamen, idi nakita na alimabas kat kastaunay ti danag kaulakay. Apay ang madanagan ka ngay. Wala, taamangan no apaan nak. Inaramid na ka de. Saan mo kiday? Oh, matlagayam kay. Nagkid daw kalata kung maiti pamakawan kinkwana tadamit basol mo. Ay nawaw, kay bagbagak lang ang mababainak. Normal laeng agbayin ka. Nga may metlatan no kasaritam ida, Jessa. Sige, kastanto ti aramidag. Ngam saan pa'y nga itaa? Agurnungak pa'y ititurad, asumango kang kwana. Ay nawaw! No adda dimuras akaaruba, ditay kuma pagduadwaan. Ti panangisawang iti dakas iti pada tayo a tao, kat saan anasayaat nga ugali. Amangan kit dino day tantupay, ti mangisak makada tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.